Formula 1 Rwanda. Rero iyi ni ya channel yacu ya Formula 1 Rwanda, aho tuba twibereye muri gahunda zacu za Formula 1 nk'uko bisanzwe. Uyu munsi rero gahunda y'uyu munsi ubu tugiye kuvuga ku ba champions. Ni muri ya gahunda nyine tuba twarihaye yo kuzajya twihugura gake gake. Ubu rero niyo mpamvu ubu ngubu tugiye kumanuka mu kuntu baba baragiye batwara za championship za Formula 1 guhera byibuze muri 2005, kuko ubu ngubu urebye kuri grid y'abashoferi barimo ubu ngubu tuvugana uko ari 20 byibuze, uwa mbere waba warayitwaye muri bano barimo byibuze yatangiye kwitwara muri 2005. Niyo mpamvu nanjye nahisemo yuko twahera muri 2005. Na mbere yaho barageraga, ariko ubu ngubu tugiye kureba champions guhera muri 2005 uko bagiye batwara zino championship. Itangazamakuru byo muri Amerika nibyo bikunze kuyita ngo ni world title, ariko ubundi bayita championship. Duhereye rero muri 2005 tutizimbye mu magambo, umuntu wahise ayitwara bamwitaga Fernando Alonso. Icyo gihe yatwaraga iyo bita Renault, ariko niwe waje kwitwara, ariko ubu ngubu asigaye atwarira Alpine, asigaye atwarira Aston Martin. Ubu ngubu ari mu modoka ya Aston Martin. Icyo gihe muri 2005 rero ho yitwariraga Renault y'Abafaransa, niwe wahise ayitwara nyuma y'uko kabuhariwe Michael Schumacher yari amaze nk'imyaka 4 yose ayitwara yikurikiranya. 2005 Fernando Alonso wari waratangiye muri 2003 nibwo yahise ayitwara championship ya 2005, akurikirwa n'umunyafinland bitaga Kimi Raikkonen, ndetse ku mwanya wa gatatu icyo gihe hari Michael Schumacher. 2006 yahise yongera arayisubiza, 2006 kabisa arongera asubiramo arayisubiza. Yari agitwariye imodoka ya Renault, akurikirwa na Michael Schumacher kabisa, ndetse n'umunya Brazil watwaraga Ferrari bitaga Felipe Massa. Uwo ngubu ni Alonso. Izo championship ebyiri akaba ari nazahagaze ubu ngubu, nta yindi yigeze yongeraho mu mateka ye, aryamanye izo world titles ebyiri zonyine. 2007 Kimi Raikkonen umunya Finland watwaraga Ferrari yahise agira gute, yahise ayitwara arushije inota rimwe Lewis Hamilton watwaraga imodoka y'Abongereza ya McLaren, ndetse ku mwanya wa gatatu hari uyu Fernando Alonso nyine, nawe yari yabariye runono, nawe yanganyaga amanota na Lewis Hamilton, bose bafite 109. Kimi Raikkonen rero abasha kwibakura mu myanya y'intoki kuri Grand Prix ya nyuma kabisa. 2008 Lewis Hamilton wari wagarukiye ku murongo muri 2007. 2008 Lewis Hamilton yageze gutya aba ayitwara arusha inota rimwe ryonyine Felipe Massa. Icyo gihe Lewis Hamilton yatwaraga McLaren Mercedes y'Abongereza, naho uyu Felipe Massa waje amugwa mu ntege yari umunya Brazil nk'uko nabwo, ariko utwarira Ferrari, ndetse na Kimi Raikkonen nano we wabaye wa gatatu yatwaraga icyo gihe Ferrari. 2009 umwongereza bitaga Jenson Button watwaraga imodoka bitaga Brown Mercedes niwe waje kwitwara, ndetse akurikirwa n'umudage bitaga Sebastian Vettel watwaraga Red Bull Renault. Ku mwanya wa gatatu haza umuntu ko mbona ntamuzi, Rubens Barrichello, ntago muzi, ariko ni waje kuba aba uwa gatatu, nawe yatwaraga Brown Mercedes. Hanyuma rero 2010 nibwo byahise bitangira kudogera, kuko bita Sebastian Vettel uyu nguyu nibwo yahise atangira noneho nawe gukusanya ama championship ye. 2010 Sebastian Vettel wari uri muri Red Bull Renault yahise ayitwara, kurikirwa na Fernando Alonso ndetse na Mark Webber. Arongera abagize gutya arayisubije muri 2011, arongera arayibatwaye, ndetse yanabanikiye cyane, kuko ubu ngubu muri 2011 nanone yari agitwaye Red Bull Renault, ariko noneho ayitwara afite amanota 392. Uwamukurikiraga wa McLaren Jenson Button yamurushaga amanota arenga 122, kuko yari afite 270, yari yarabanikiye koko.
iki gihe kabisa byari mu bihe by'uyu mudage Sebastian Vettel. 2012 arongera arayitwara kubereka yuko yari yabasuzuguye, akurikirwa na Fernando Alonso watwaraga Ferrari ndetse na Kimi Raikkonen wari waragiye mu modoka bitaga Lotus Renault. Bigenze gutyo nk'aho bidahagije, 2013 Sebastian Vettel arongera arabakubita, ukumva icyo gihe Red Bull yari iri mu bihe nk'ibyo irimo iki gihe, yari ifite n'imodoka nyine yatari barenze, arongera arabakubita afite amanota ya 397. Fernando Alonso amukurikiraga yari afite 242, yamurushaga amanota arenga 155. Ariko iyo sezo niyo yabaye nk'agapfundikizo. Uwo bita Makwaba icyo gihe umunya-Australia nawe watwaraga Red Bull Racing yaribereye uwa gatatu. 2014 haba hatangiye icyo bita ubwami bwa Mercedes. Mercedes yari yaje mu mwaka wa 2013, ariko championship yabo ya mbere yatwawe n'uwo bita Lewis Hamilton kabisa. 2014 yahise agira gutya aba arayitwaye muri 2014, amazemo uyu yari umwaka wa kabiri yarajemo, yaramaze imyaka 2, aza akurikiwe na mugenzi we Nico Rosberg, batwaranaga bose imodoka ya Mercedes. Ku mwanya wa gatatu haza Dani Ricciardo watwaraga Red Bull icyo gihe Renault, ariko ubu ngubu agiye kujya atwara iyo bita Alpha Tauri, mu minsi yashize twarabivuze. 2015 Lewis Hamilton arayisubiza. Amaje kuyisubiza rero ikintu cyabayeho n'iki, nuko n'ubundi yakurikiwe na mugenzi we Nico Rosberg w'umudage, bose batwaranaga imodoka ya Mercedes. Hanyuma ku mwanya wa gatatu haza Sebastian Vettel, icyo gihe yari yarigereye mu modoka ya Ferrari y'Abataliyani. 2016 kera kabaye Nico Rosberg mu Mercedes, noneho yahise yigaranzura Lewis Hamilton, aba atwaye nawe world title ye ya mbere kabisa, ari nayo ya nyuma kuko akitwara yahise yisezerera. Icyo gihe muri 2016 yarayitwaye, Lewis Hamilton azamukurikiye, ndetse na Dani Ricciardo wari ugitwarira Red Bull Racing Taguwa. 2017 Lewis Hamilton yahise yongera yisubiza ibye, arayitwara. Icyo gihe yari ari muri Mercedes nanone. Hanyuma Sebastian Vettel wari uri muri Ferrari wari waramuhaye n'ibihe bikomeye cyane muri uyu mwaka wa 2017, aramukurikira. Hanyuma wa gatatu aza ari Valtteri Bottas, niwe wari wasigaye warasimbuye Nico Rosberg muri Mercedes. Nuko nguko top 3 yari imeze muri 2017. 2018 Lewis Hamilton arongera arayitwara n'agasuzuguro kenshi kuko arafite amanota 408, Sebastian Vettel afite 320. Urumva ko rero yamurushaga amanota arenga 70 yose. Hanyuma ku mwanya wa gatatu hari Kimi Raikkonen wari ugitwarira Ferrari. 2019 Lewis Hamilton ayitwara nk'uko bisanzwe nka misa ya mbere, ndetse arusha amanota arenga 98 Valtteri Bottas batwaranaga bose muri Mercedes. Ku mwanya wa gatatu Max Verstappen, noneho nawe yari atangiye kuza atwara iyo bitaga Red Bull Honda, bayitaga Red Bull Racing Honda. Iyi kipe muri iyi minsi isigaye yitwa Oracle Red Bull Racing gusa, ka Honda kavuyeho, ariko still baracyambara moteri ya Honda. Hanyuma rero 2020 iyi niyo world champion kabisa Lewis Hamilton aheruka, kuko nibwo yayitwaye afite amanota 347. Yanikiye mugenzi we wa Mercedes niwe wamukurikiraga uyu Valtteri Bottas, kuko yamurushaga amanota 128 yose. Valtteri Bottas yari afite 223. Ku mwanya wa gatatu hari haje mubi cyane Max Verstappen, arushijwe amanota 9 gusa icyo gihe na Valtteri Bottas. Ubwo rero yabagwa gatatu, ari nako akubita agatoki ku kandi. Kera kabaye rero championship y'akasamutwe ya 2021, ntago muzabyibagirwa, ubwo hagati ya Lewis Hamilton na Max Verstappen byageraga ku munsi wa nyuma barushanwa inota rimwe kabisa. Iyo Grand Prix ya Abu Dhabi noneho ubu ngubu ifite filime bita ngo A Night in Abu Dhabi.
uti rero byagenze gute 2021 uwo bita Max Verstappen nibwo yahise atangira nawe ikiragano cye kuko yahise atwara championship ye ya mbere kabisa mu buryo bwari controversial ariko yarayitwaye nyine niye. Nkaho rero ibyo bidahagije avuga ati noneho reka nze nkomfirima abantu birirwa bavuga ngo nkwengo 2021 ngo narayibye ngo nkwe, ariko ubwo hagati aho ngaho 2021 yari yagize gutya nyine atwara iyo world title. Lewis Hamilton amukurikiye ndetse na mugenzi we Valtteri Bottas bose batwaraga Mercedes. 2022 aravuga ati none reka nze nshimaka none mfite n'imodoka ijyanye nabyo ibarenze, ahitaza kumva araza akubita ikintu bita ama Grand Prix imwe ku yindi zose abarapanguruye ateretse hariya. Aba batwaye indi championship ya kabiri yikurikiranya 2022 ayitwara arusha umukurikiye Charles Leclerc utwarira Ferrari amanota 148. Ngaho none muzongere muvuga utugambo. Nuko rero izi championship zose nuko bagiye bazitwara guhera muri 2005 kugeza muri 2022, ariko nshatse nakongera na 2023 mvuga yuko Max Verstappen nako agomba kukisengerera kuko ubu ngubu tayari we yamaze kubanikira, ahubwo ubwo imyanya isigaye irwanirwa n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Iyo myanya rero kabiri irarwana na Sergio Perez uri ku mwanya wa kabiri, Fernando Alonso wa Aston Martin uri ku mwanya wa gatatu na Lewis Hamilton wa Mercedes uri ku mwanya wa kane. Abo ngabo byibuze begeranya aho ngaho ni ukurwaza bakareba uburyo barwanira umwanya wa kabiri, ubuze wa kabiri akaba wa gatatu, ubuze wa gatatu agataha mu rugo. Ubundi muri rusange byari ibyo ngibyo, ibindi naho utaha tureba kuri Grand Prix ya Hungary.